91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM. 91.9 Bright FM. Friends tayo. Pagdiwang ng buhay kasama si Jesus. Lakas at talino mo ang king pagtibayin. Salitahan ng Diyos, ating liwanag at gabay. Oh, oh, Lahat tayo'y may tanging higit na dapat pagyamanin natin bahagi sa iba. Maging matatag sa ating paglalakbay, kayang-kaya natin sa patnubay ng Diyos. Liwanag niya ang nagbuklod sa atin, pagbigyan niya'y ating kapiling, na mabuhay ng may pag-ibig at sa buong mundo ay bahagi. halina kabataan, huwag matakot dumalo. Ipagdiwang ang buhay kasama si Jesus. Lakas at talino mo ang king pagtibayin. Salitahan ng Diyos, ating liwanag at gabay. Si Kristo'y ating gabay, patungo sa kabanalan. Sa hirap man o kapighatian, liwanag niya'y ating makantay. Halina kabataan, huwag matakot dumalo. Ipagdiwang ng buhay kasama si Jesus. Lakas at talino mo ang king pagtibayin. Salitahan ng Diyos, ating liwanag at gabay. Halina kabataan, huwag matakot dumalo. Ipagdiwang ng buhay kasama si Jesus. Lakas at talino mo ang king pagtibayin. Salitahan ng Diyos, ating liwanag at gabay. Salita ng Diyos, ating liwanag at gabay. Maglasyang bengi po kay kayo, kalagran ming kakrusada. Malaos kayo, kingikatang programang Inkrusada, 75 years full of grace. Metong po ka rin kayamanan ng Archdiocese. Akit tayo po, eman ka rin pari, eman ka rin susuyo ang pamuntok tag pisamban, eman ka rin obispo, in kayamanan na po ng Archdiocese at suya po ka rin pe, kaya nakdili, asusuyo king kikatamo pong balayan. Deni po din kikatamong kayanakan. Metong po ano ka rin basis na akit mong mabiyeng metong parokya, ing metong balayan, ing metong komunidad, potang mabiyela ding kayanakan. Yakupin po potang magmisa ko. Nang misan mga pagamos na ako mo pubuntok. Lahal na potang lumunla po ding night, singkabaga lalakad, kay ba't tukilaring komi, at no pong karakal. Potang kayo po akakit ko din kayang pengari, di sisimba, mayayamala. Lalo na po potang manakit lang nakamalati, susuyo. Kaya kayamanan no po ning kikatang Archdiocese, ing kikatamo pong kayanakan. At magrasya, tamo po ngayon kabengyan, uling anak la po, ding kikatamong bisita, king kikatamo pong Archdiocese. Ngayon po, pagpakilala kayo.
Ako po, i-Flor from the Vicariate of Blessed Trinity po, formation head na po ng Archdiocese. Ako naman po Gerald from Holy Rosary Parish, Pisamban, Maragol, Angeles. Ako po ngayon kasalukuyan na Vicariate Youth Coordinator na po ng Sacred Heart Youth Ministry. Subukan tala po, nung talagang laking pisang masusuyo. Yung pares bes mo? Among Bustos po. Balaksa. Tonyo Bustos po. King kang kain eh. Apong-iro po, Apong apalit iro. po. Biba apong-iro. Nakaltama nalbe ka rin. I love it. Apalit. Ing apong-iro. Iapong bustos na igay pares bes mo. Iyamong Noli po, Fernandez. Ano yung assistant yamong? Kaya niya po Iyamong Meg, kaya kami pong parochial vicar. Ang po Iyamong Jasper, parochial vicar miyara naman po yan. Iyamong Mark Anthony, kaya kami pong resident priest and chaplain na po ng Holy Angel. And kasalukuyan niya rin po yung Vicariate Youth Director King Sacred Heart po. Talagang pepakita na ako, balod ang balo. Then iput susuyo na talaga king karelang parokya. At may extend lang po king Vicariate at ngayon po king Archdiocese. Potang ori king kayong parokya, youth leader kayo na, kay ba't ating Vicariate level, potang karasyon ng Archdiocese na itang organization ta ka rin. Apin po yung ausan tamang Archdiocesan Youth Ministry po mo. AYM. Yapin ta? ACYM. Mga na yung ACYM, Archdiocesan. Commission on Youth Ministry. So, ining komisyon na ini, malambat na? Opo mong, apin po din tatalakad na kayanakan king kaya katamong Archdiocesan Youth, din pong manibatan king kaya katamong Vicariate level, Parish level, hanggang po king Chapel po. So, malambat ini na kasi maging member na ako. Dakal kaming kayanakan. Baloy, yung panahon kaya ko di Father Rick Lusong, Marvin Singlao, yan, active lang kang youth din. Eventually, may alas maging kayan pari. Pero may kitikit kami kanta World Youth Day. Yung minunaya yung minta ni Pope John Paul II. Tell the world of His love. Kaya pinpotang ACM, Archdiocesan Commission on Youth Ministry, ACYM. O ita, ilang mo munang diling aga nakako. At saka, dakal ka rin maging leadership, head yung pamunto ka pari, talagang active lang, manan tabi kaya kayo. Ikayo, since ka pinakayo maging member, Antimoy ka may gusto sino yung pisamban? Umpisa po niyang 2010 pa po mo. Nanong membership mo kang taking pisamban? Actually po, tatakiki ko po kanita kang nga po king El Shaddai Charismatic Community Group po. Then, Mika Activity King Parokya, na may invite la po rin, ganaganang kayanakan King Pisamban Maragol, na itipon dala po na Mika Activity kami pong Youth Congress. And tapong tayo may karina po sinulunging kasalpantayanan ko at may palabong pabuat hanggang maging part na ako po ng youth ministry kanita mo. Ika naman, sister, Ate Flor, makananing kaya ka? Maging part na ako po ng youth ng pong mag-aral ko pong high school kay University of the Assumption. Uling mag-serve kami po kanta. So, from 1997 po, mag-serve na ako po. Anong pang-serve mo? Nanong specific? Comic ko po kanta mo. Then ngayon po, LECCOM na ako po. But siya, sinabi mong youth, ninulit ang ng member youth king parokya? Ren pong member ng puring Youth King Parokya, apin puring Knights of the Blessed Sacrament. Sebers, Ring Komi po. Komi. Ring Barrio Chapel na timpong Kayanakan. Ren pong kaya katamong kung atin la pong ring parokya na Junior Lecom. Ang po pong Junior Church Greeters and Collectors. Ang po ring Media Ministry na underage po from between 13 to 39 years old po. Hanggang 39. Single po. Dapat single. Dinghabi ko ataking media atin ng single mga broken-hearted. Alwalo klase pa ang single. Pero deta considered lang ang youth basta susuyo na. O, kaya, so practically everyone na. Detang dakala, basta youth, kay ba't hanggang ilang member karing organization, pwede lang naman makiabi na. Pwede lang. Pwede mo naman po. So, dini po pala ding youth. Kaya, detang interesado nga pa
sisimba mo, pero bisa lang makyabe, they are always welcome. Ne? Yes po, amo. So, Antimoy ka, in membership mo, charismatic na. Ka Marines, siyempre, na mo ka pa rin, ako si idea ko, ne? Ba't siya komika, choir, kaibat, nights, wala masaguli yung makyabe, di ba? Pero Antimoy ka charismatic. Agad kami may kapag-jive karela. Siyempre po mong, yung time may anak ko pa kanita eh. Siyempre po pag anak ka, masaya lalo na po kayong charismatic community na every time na mag-attend ka po karetang weekly kind of prayer meeting, nang kasayang mag-enjoy ka. Kanita po din, after na po nitang activity mi king Pisamban Maragul, mag-join ko po king mismong Pisamban, may kiyabi akong choir kanita. So, talagang all organizations pwede ang pakyabayan, basta tating kayanakan. Ningay tin junior CWL, di ba? Tin junior LOC, pwede lang ang pakyabayan deta na. Kaya ba deta pwede lang makyabe king youth? Yes po. Okay, so makanta. Ngayon iking kayong ACYM, nino yung pinaka-head you? President pa mo ka rin kayong yun. Ikay formation na. Currently po yung kakatamo pong Archdiocesan Youth Coordinator, atin Sister Nico Sebastian po, iba't yung po king San Antonio de Padua, Parish po, king Lubao. And yung kakatamo pong Archdiocesan Youth Leader po, Brother Jean Nagit, iba't yung po king Christ the King Vicariate po. So, dending head. Pero ating kayo namang bala mo, pinaka-moderator, pare na. Nino, spiritual director na. Spiritual director mi po, kaya kaming Archdiocesan Spiritual Director po, king youth, Yamong Mon po. Mon, Makasyog. Makasyog. Tapos po, kaya kaming assistant po, Yamong Boris po. Okay. Auntie Moila, do they have time mag-meeting kayo? Opo, Kaya Bella? very active la pong mag-meeting every first Sunday of the month. Magkaroon kami pong Archdiocesan Youth meeting po. So mag-attend la po talaga kaya kaming meeting every month. Talaga? Opo, very supportive la po. Talagang didiyan din panahon. Wala ko mo po tang youth, bahala na kayo. Basta't mag-enjoy kayo, basta't gawa kayong programa. Talagang manantabi laki kayo. Pumanan tabela po mo. Kasi bawat programa mi po talaga atin la pong atin kami pong mga concept ka rin. So pati po din kaya kaming officer, din kaya kaming coordinator, pong leader, makayan tabela po kung makananong mi pong gawan itang flow na ning program. Yung World Youth Day, kaya kayo? Ali po mong, join ko pa po ising National Youth Day kayong Sambuanga po yung Cebu. Ika, Gerald, I expense mo na. Ali ko pa po mong kanita. Alik pa po may papanganak mo. Ang gakamuking Pisambang Maragul. Ne? Opo. At least makakapag-serve kayo. Timogi kayo na. Bay tayo discuss itang metong masanting nga programa para kayo nakantamong yan. Nano mo itang pinaka atatandaan ninyo ang puntatataka activity ka rin kayo nakanking parokya yun? Atin, wala. Ati naman po mo, kasi karing parokya, dakal event nila na pag ing metong pong tinatakya kami, nandintang niya po ing IEC nang pong kayabe niya po nitang relic na ning cross, na ning Magellan Cross, uli pong preparation for the 500 years po ning celebration tamo. So karin po, may karong kaming bala festival, so may welcome kami ng kasaya, tas ng ating pong formation talk and prayer. So din po kaya nakanila mo po kitang mababiyasa. Babaluda naman po itang history ng kaya katamong kasalpantayanan. Oy, Gerald, nano mo yung tatataka activity king Pisambang Maragul ka rin kayo nakan? Kaya kami po mong, ating kami po ngaw sa na Kids Bible Adventure. Ini po mong every summer na ring anak, tuturo nila pong bala mo po Sunday Bible service ya po. Every year po ating kami pong specific topic na i-discuss. And for this year po, mag-focus ya po in Kids Bible Adventure. May po king theme na po itang prayer. Na ba't po kitang Pilgrim of Prayer, iba't po kitang kay kang Pope Francis King. Preparation tamo po king next year na tapong Preparation ita. Anti mo kayo akakit ko na kung kain to shastic na.
karing programa, karing activities tamo. Pero king parokyayo, kayo magkasakit managkat karing anak. Ali po mo kasi ding anak talagang enthusiastic la naman po na mag-join ka rin programa ng kaya katamong parokya. Uling mostly din foundation da kareng chapels, ma-inform nila. Tapos pag ating pong ganap kareng kaya katamong parokya, talagang eager la po ding anak na makyabe talaga. Uling, mo po itang masayala kung alitang atin la pong ababalo mo naman. Ang po itang magkaroon la pong friends, makanyan, and family po. King napalit, o siyempre medyo, ako naman sa baryo, na itang at least dakal ka paakit kasi dakalanak. Pero king mo king Maragula Pisamban City, Angeles City, makapanagkat ko panganak. Ngayon po mong kasalukuyan, medyo at yan challenge. Kasi di ba, since urbanized city po yung Angeles, pero gagawan mi po itang ganagan ng agyumi na ring anak, papuntalan mila po parokya, invite mila from chapel, imit mila po ka rin din, agkat mila po na makyabe, kareng activities tamo king Pisamban Maragul. Itatin mo pong challenge, pero at the end of the day po ita aparalanan niya na agkatan la na mibalik po at muli king parokya. Kasi yung timo king parokya ko, king Nuestra Señora del Carmen, Pulong Masle, barangay parish, siyempre ring anak po talalang gagawan, punta lang na ako. Mikitikit no ding anak. Pero kasi king city challenge itang makanan mong agkat, pota mo tala king mall, pota mo tala ring park, dakal activities sale. Pero kaya kayo mata-challenge, maka-challenge na. Opo, maka-challenge siya, pero ito po, gagawan niyo po yung gana-gana para kasi kreta pong programs na ibibiyami karela. Mag-benefit naman po karela ya. Ito pong at the end of the day, mas welo lang po na ating kaming programs na ababye karela. Pero generally, po ang mag-meeting kayo, makanyan ka rin ng sentiment, balang vicariate, o ali naman, apis sabihan itang, Ali naman po mo, kasi may aliwa po yung geographic area, da po da rin per vicariate. So, ali-aliwa mo nang po yung needs, ang po ang mga concern da rin bawat vicariates po, pong parishes. sa bagay, po oling siyempre kintang pisamban, po mamuklatang social media, aki mo talaga balang anak, ting activity, balang anak talagang magpasikat, manakit ko pin recently, retang videos, itang animation nga kanta na. Ang animate date ang kantang 75 Years Full of Grace. Kaya matutula ko, every vicariate, nung buriyo pong pakit, din kayong gewang video, pero pong sending programa tamo, kay ba't ila pong papakit tamo, papalabas tamo. Kasi recently tamig padala, nung yak magkamali, Sacred Heart. The Sacred Heart, padala lang video, itang 75 Years Full of Grace. So itapin po madagulya pong challenge kay katamo, lalo na pong Archdiocese in ACYM, makanala pong tipunan ding anak, makanala pong ayag kat pasibay ding anak yung Pisamban, kaya pin po tilang meto nga programang yeni. Nanyak standby ang programa. We are relaunching it. Actually, relaunching. Burin sabihan dati babalik tayo mo because after pandemic, may stop ya. During pandemic and after, ngayon babalik tayo. Nanit ang programa ngayon? Itang programa may po aping yung ausan tamong KKK mong. So, it stands for Krusada ng Cruz ng Kayanakan, din Kayanakan. KKK. Nung yung magkamali, yapin Jubilee Cross na. Itang Youth Jubilee Cross dati, yapin na. Apin po mong. Apin po initang may biya regalo ng pong may karon tamong celebration nitang 50th Gold Jubilee Year. So, niregalo niya po ng kaya katamong Archbishop Emeritus, iyamong seto po, karing Kayanakan, itang Youth Cross. Itang cross sa ita, atin yung part ata, may ba king totong cross. So ita may ba siya mismo king Roman o Vatican. No kanya ba ita? King pamag-aral. Basta binili nga po seto. Okay. Binili nga po seto, kibit di kitang cross. Kibat balo ko itang wood ita, it came from an old church. Tatandaan nyo ng Pisamban? Alala pong sinabi. Pero itapin po sabi da, metong niya pong kareng dutong, kareng lumang Pisamban, itapong pibata na po nitang cross. Wow, lulto na kanyang matuwa kasi anyang gewa data, ela pa makabait siguro. Yak pa ang makabait nung yak magkamali lubaw, lubaw hata. Pwede ko pong i-correct, pwede ko pong correct. So may libat siya po itang crusade, king meto nga matuang Pisamban,
kay batita pong kitang libutad na, regalo niya pong apong seto karing kayanakan. So, Jubilee Cross, ngayon i-aus na tayo ang KKK. At mo king KKK yan, nanong mga pinaka-objective yun, kailangan tayo pang i-relaunch. Ating kami po kasing atlong objectives keng KKK. Uli pong malambat siya pong dinurot ing Youth Cross keng kakatang Archdiocese. Apin po itang kasalpantayanan karing kayanakan. Tapong dinan talang kay Giwan. Ang po itang dyan talang kayantabe. Emo po para karing kayanakan kung rin kay kapwa da po kayanakan mo naman po mo. So, iti mo itang first objective, nanong gawan tamo, banta, ma-realize itang kasalpantayanan. Atin tamo pong programa kareta, like kita pong kung bisala pong yung programa dang magtizela, mag-venerate la po mong, ang po itang, peka-importante mo na po itang Eucharistic Mass, na api-abi-abi talangan po din kayanakan. Basta pibuklod-buklod tala ding anak na. So, ita kasalpantayanan, kay kagiwan, detang karelang talents. Mga nano mong, anti mo po tang in-cruise sa ita, kapila niya kasi ma-relaunch niya, Flor? June 8 po mo. June 8, no kaya ma-relaunch? Ken Chancery po, 8 o'clock po, yung kaya kaming relaunch. At niya pa po misa, panimunan po ng kaya katamong Arsobisto, yamong dong po. So, Ken Chancery po itang Saturday, June 8 po, 8 o'clock po in misa. So, kitang relaunching ngayon, tabala mo, ipakilala tayong pasibaying krus. Pag nakataya, mga niya may gumpisa, nan para sana, at nanong gawan nyo kitang crusade. So, king relaunching, after relaunching, no kanya dalakan ting crusade. After launching po, api na po itang matransfer ya po ing Youth Cross, karen pong bawat vicariate. So, pagdesisyonan mi po kaya kaming formation team na midinan la pong 1 week din pong bawat vicariate na idurot de po king karelang vicariate. At dito pong programang makasadya karela na kayang tabi na po ng Youth Cross. So, dalade kimetong vicariate, anti mo, king vicariate, kay lipat-lipat di ang takaring pisamban? Opo mo. At po karelan mo kung buride pong, atin po kasing vicariate na medyo maragula po numbers din tatalnan ng parish and karelang geographical area is medyo lawot-lawot la po. So, pwede de pong ilipat karet ang mga ragula sakop ng parokya. Like po kening Sacred Heart Vicariate, in karela pong makasadya is ilipat de po kareng parishes da. At yun naman po na magstay mo king metong parish, uling ditakya mo po sa ako pa, ito pong vicariate, ditakya mo po sa ako pa parishes. So, potang dalade kimetong ang vicariate na Geraldi ka, nanong palalawe mo o kailangan de pang ilipat-lipat? Para po among ipakilala tayo po ulit karing kayo na kaningin. Kasi po niya pong milwa niya po yung kakatamong cruise. Niya pa pong Banuang 2019. Niya pong Year of the Youth. Ngayon po, in preparation po king daratang Archdiocesan Youth Day or king AYD 2024 po, king October. Kaya pin po, re-relaunch tayo po ngayon yung krusada ng Cruz din Kayanakan para po apakilala tayo po karing ganaganang Kayanakan king Archdiocese. So, in target you, it will start, king kapila niya mag-start? Ita pong June 8 na relaunch siya, ngayon pumilipat siya po king St. John Mary Vianney Vicariate po. So, kay ba't mayari king tataling bikarya? Kaya pong host na po ng AYD in St. Augustine Vicariate po mo. Kay bakanta mag-celebrate ko karen. So, siyempre din kikatamo pong Kayanakan, king miyailwang bikarya pong parokya, they are interested nung kanya pumiras king Cruz o lingoy ni panabili ng apong mon. Sabihan mo among nung namidala, banta balo dala, kaya karen pong kikatamong youth leaders, karen parokya, pakiramdaman tala po ngayon, nung kanila pumiras. Ne po, mag-duet kayo, kunwari mag-live kayo na, newscaster kayo. Sabihan niya yung vicariate ang point date. Okay, narito na po tayo ngayon. Karami katamo kayo nakan. Po balo nung ma-intimidate la ka na ako, o marine la ka na ako. Kunwari latang marine, o sige. No kanya mag-start, Magumpisaya po
Youth Cross, ing programa na po ning KKK is keng Vicariate of St. John Mary Vinay on June 8 at magstay po ka rin until June 15. Oh, next. King Oh, June yan. 15 naman po, lumipat niya po kanita king Blessed Trinity Vicariate. Ang gaya po kanitang June 22. Kasunod na po nita, milipat siya po keng Vicariate of Christ the King on June 22 po at magstay hanggang June 29. Next po is Holy Redeemer Vicariate, June 29 to July 6. Next po, ing Mary Health of Christians on July 6 siya po at hanggaya pong July 13. Then po, in St. John the Beloved, July 13 to July 20. Holy Spirit, July 20 to July 27. King kaya kami pong vikarya, in Sacred Heart Vicariate, kanya pong July 27, ang gaya pong August 3. Kasunod niya pong milipat, kaya pong Virgen de los Remedios Vicariate on August 3 until August 10 po. St. John or St. Joseph Vicariate po, King August 10 to August 17. Ini po yung kaya kayong Vicariate mo, yung Holy Family Vicariate, kanya pong August 17 until August 24. Ay, excited no? Kayo magsadya kayo. Kaya kamasayan din yung bikarya yan. Okay, susunod. Ing tatauli na pong vikaryang puntalan, ing maging host Vicariate na po ni Kikatamong Archdiocesan Youth Day 2024 in St. John or St. Augustine of Hippo, kanya pong August 24. Bali magstay na po ka rin mo hanggang mag-ita pong Archdiocesan Youth Day. Yung Archdiocese Youth Day, no kayo maganap. Kaya pong Vicariate of St. Augustine of Hippo kaya. po mo. Ila pong host kay King Lubao. Opo mo. Okay. So, reta po din schedule level ng Dimdam Yula. Kay balo ko po i-post na rin po ng ACYM, ng karela pong schedule. At po ang daratang iya, what do we expect to do? Anti mo, salbukan din rin anak na. Kay ba't nanadang activities na pwede danggawan? So pag po daratang ya king karelang kay uling mga laut la po so at niya pong motorcade itamong tas sasalubong la po ding anak pwede la pong mag-animation. Metong po king penabilin mo naman po is animate de po itang 75th tapong song tamo. Bampong at least mapapakilala ya naman po ka rin kaya nakan itang kaya katamong kay. That we are celebrating, Opo, celebrating 75 years Opo, pangatatag ng diocese na that we are full of grace. So, kay ba't maliban kitang mag-animate la at yung pang taze, pwede lang magtaze? Opo mo magteze, tapos po itang atin la pong formation talk mo naman po na ita po kakain na po ng karelang growth, kaya pong karelang mag-serve kaya pisamban mo. Nano pang suggest mo activity? Gerald, dati mo kayo, Angeles. Dapat aluwalang yung activity yo. O ating ka? King Isep. Ngini po magsadya kami po ngini kaya kaming bikarya kunan niya po yung preparation para po king daratang krusada ng krus din kaya nakan king Pisamban Maragul. Pwede mong set na nula. Banta man ikaw aking idea. Abangan na lang po. Ay, kaya kaming youth, kaya talagang pasabog la. Pwede lang naman po mag-BEC mong na kaya nakanla po din involved. Bampong at least akakita po makanano po yung Bible king pamag-Bible ay king kaya na ning Bible sharing mo mabiyasa na la kay king kitang karelang pamag-sharing. Apong itang pwede lang naman gawang pamag-katekista ka rin kaya nakan. Mo po itang panela kita mong formation kung aliketa mo rin pong spiritual da mo. Pwede mo naman Bible exposure na. Opo mo, pwede yan naman po ita mo. So, dakal pong pwedeng gawan. Po, ini po gagawan na ning Archdiocese para ka rin kay nakan. Ngayon, siguro may itong maragula challenge kay katamo, nung dingging Pisamban, ding anak tamo, agad talang kakakuha din eh. Sabihan mo ka rin komi, muntala rin. Sabihan mo ka rin nights, muntala rin. Sabihan mo ka rin choir, magkantala rin. Sabihan mo ka rin media, gawa lang paralan din. Makanan, isip yung mga nanidang reach out naman karetang youth makaing sisimba o kaya youth Manal Bela Pisamban. Isip yun ita. Makanan talang kunan kaya lubdeta. Den pong kaya na deta pong malawot kasi metong nga naman pong target ita uling kitang kaya katamo mo naman sinodal kay mong ne na pag-invite tayo aliwa mo po ka ring mag-serve tamo kung ali mo naman karetang kaya na malilili
na masanting ang pitago nining programa ngayon at makapakyabela. Bang magbalik pa si Bayo itang karelang kasalpantayanan mo. Ang po itang dakal na pa ding anak magserbisyo king kaya katamong parokya. What siguro, yapon dine spin, kaya mo pong Vicar General ngeni. Sabi na, tayo pwedeng daling tazeking street. Tayo pwedeng dala karitang anak, karita mo mga di, banta, ako atala lubding anak, kasi dinganak ngeni, makatutok laking social media, ningkay very indifferent laking malalayang community, manatala kayang agkat data. Na. Kaya sana po, kapamilatan sana yung pamagdalo na ning krus, sana dinganak sa giwa pa si Bayo, itang kapag nasandang, agyang ila sumuyo, at least simbala, makyabela, mag-involve la, kay ba't bonus na itang mag-serve la. O kaya rin ang dating youth, na minsan bala may displace la siguro, o kaya itang youth ating metabang alob, o kaya itang youth feeling damatwa na la, pero single la pa mo rin, they are all welcome. Abela kan din. Antimoke kayo, nano mo lagi ng panabili na pong Mon bilang youth leader kay kayo. Apong Mon makasyog. Lagi na pong panabiling kaya kami mong itang ding anak dapat lagi talang kakalungan. Ay, nantang i-welcome tala. Ali tala tatabi king kaya katampi samban. Minsan kasi ating ela talented Pero kung i-welcome tala, taggapan tamo na itang karelang I offer kaya katampi pisamban malatiman o maragol kung ela man talented, pwede dang panigaralan nita ang pong itang kasuyuan da magbalik. Or itang develop tamo, kuno ka rin tala pwedeng ilaging sumuyo nga pong Ginoo. Sa bagay ting kasing youth, itapin, ningkay, la makapagkanta, la makaterak. Kaya ba't ila rin makapag-serve, maramari nila. Pero they can still serve. Ating aluang paralan na hanggang atsula mo ken, mekad discover da pa itang bayad ng talento. Kasi pwede lang naman makiabi as animators mo. Deta madagulang bagay na pagatin tamong programa king kaya katamong pisamban. Hila ding mami inspirasyon like itang kung teterak la, makasaya mo naman king kaya katamong parokya, madagula bagay itang contribution da nga ito. Ang pong itang kung alalang talent kay pamagkanta, like ding anak ngeni, Marie nila, madidevelop tamong pagka akayabe da nala ding kapwa da kayanakan. Tapos, pwede lang makiabi as greeters or collectors. Makanyan. So, ito, laman mamara. Patis, apa-practice da po na makapakyabe at kinkere lang kasuyuan, madidevelop ng confidence da pong magkaroon lang peers po na mukhang pangkilwal kung aliking kilop na po ni Pisang Banta mo. Bali, mas importante ka rin nga nakintang support system. Lalo na po tang yako po talagang madudurog ko puso po tang makabalita kung detang madidepress, kay ba't detang anak ka ting societal tendency, at lalo na po tang magmisa na ka, kay ba't inganak meteya, migpakamateya, deta siguro yung heartbreaking na. Kaya agyang makanasan natin tamong agawa para ka rin anak areni. Potang atin lang kailangan, potang at lang mo rin akasabi, sana the church is always welcome para karela. Lalo na kaya kayo, ningay din pong kayo nakanta mo, titulado la, magobra na la. Kaya dakal na la experiences mo naman kimbi, kaya agay julat ang mas anak kaya kayo. Itang support system at ning importante ka rin anak. Siguro tayo lagi ng panabili na pong mon. Itang makiramdam tamo mo kasi akakita mo ka rin kung makanano tala pang mas i-encourage keng karelang pamanyuyo keng pisamban. Ika na nung atatanda na mong mensahe na pumon lagi kay kayo, Gerald? O yung pares presyoten, karingana. Ito po sa palaging mipapanantabi. Dapat kayabe tamongan. Tapong alang malalakwan. Dapat no left behind. Welcome lang ang ding kayanakan. Tapong makanita. Kasi minsan ding anak pag sabyanan mo lang po tatabog lalog. Ito pong ngayon generation na ini medyo maging kay dami careful ta po minsan karet ang words na sasabihan tamo din. Pag feel da po nga lang kayantabi, mas malalo na pong mag-enjoy king isamban na makiyabi ka rin activities tamo po.
Yako, metong pangakakit ko maliban kitang etala tatabi, ang tabayan ng tala, ang support system. Siguro itang enhance tapay ng talent da. Lalo naging, kasi po panahon tamong yun akakit yo, ing peka madagul dilim puwersang yun dati television, pero yun social media. So sana maximize taming talent da. Lalo na karing ega na ng anak, nung sanang balang parokya, at ila sanang social media niya kasi makasauple agyang minsan nung katilanted ding anak nanungan po post da, nanong kabidakin TikTok, nang kahit mo kabiting Bible verse, message na rin pari, o kaya ding experience na mismo niyang sinimbala, mas masanting nung maging bol na sa pisamban, magkabilang social media kasi yan na yung trend Nung mo gawan yan, talagang malakwan tamo. Kaya siguro, metong kareng project yung itang pili ng Pilipinas. Nung gawa lang video. Ali, itang gawa lang, itang animation, kahit ba't po itang ginawa lang animation, it can mirror what is happening in their parish, what is happening in their vicariate. Kaya ba't siyempre, ito yung pagmaragul taking vicariate. So sana, invite tala ding anak, panayin din datanging krus. Nano mensahe mo ka rin kaya nakan? Sige. Panimbitami ya po, in kaya katamo programa, kaya katamong Archdiocese Youth, na in KKK, in Crusada ning Cruz, din kayanakan, na milaunch po ngayon June 8, Sabado po, ken Chancery, at milipat siya po ken bawat vicariate na po ning kaya katamong lugar. Etamo po sana sa sawang mag-serve, lagi ka rin kaya tamong parokya, diyan nanuman pong malyari, may papanantabi, abi-abi tamo po, sumulong tamo po, agnanagnan. Ako itang, kakalingwan, aside kitang inkrusada ng krus ng Kristo, inkrusada ng krus ng kayanakan, itang kayong objective na. Tana laging mainkalkate ka ring anak, inkrusay ni, ban kanita pailalaki kayo, ingi kayong biya kasal pantayanan. Agyang anak tamo pa mo, kailangan ka bang anak tamo sa sadyatang kakatang sarili, itang sa sadyatang kakatamong, kumbaga palalaman tayong kakatang kasal pantayanan. Kasi balo yo, potan tumuwa na kayo, ing magpalakas kikatamo mismo yapin yung kikatang kasal pantayanan. Kaya ba't nakagiwan? Itang as early as they're 13 years old, itang magumpisala pa mag-serve isang bantang akakita itang talent itang talent. Kasi eventually, this will become the leaders of the Archdiocese. I imagine mo, dati ako, youth ko naman, terak-terak ko naman, minsan mag-direct ko pa kaya stage play, gagawa kami Station of the Cross, kaya kami mag-decorate kim Pisamban, Kisantana, ang po mag-BEC kan Kisantana, pero balo, datang pa rin pa maging kumpari. At po itong babalikan ko yung kanakong pang-history ka na akong vocation, metong ka rin highlight na niya maging kong youth King Santa Ana. At itang talent ko nga ito, bala mo lalong may develop ang youth ko Santa Ana. At syempre, itang katatol yung objective yapin ng Kayantabe. Kailangan po talaga yung Kayantabe. Baliyo, nung pag-aralan tayong katamong sosyedad, dinganak niya bala mo indifferent lang itang, apansin ninyo, manal benala, tila paking earphone, kay bat at tila pangalawang gagawan, wala three things they can do it in the same time. Kaya maging indifferent la, kay ba't maliban kanita na minsan, dimpengari da, absent la, dingalwa naman, bala mo lang mantabi karela, kaya manakit la pong kayantabi ng minsan kaya aliwang bage, sana mo bad influence, at masayatan po ang ating mumuntaking Pisamban, manakit lang kayantabi. Kaya ako siguro pa nabiling ko kayo youth leaders, sesentala din kaya tamong kayanakan, ang tabihan tala, at mas masanting balo tala kwento. Kasi ako, balo yo, potang kayabi ko ding nights, lalo ding nights, oling lang, directly lang kayabi ko potang magmisa ko, nang kayo ipapagkwenton ko lang about their family. Kaya matutula ko potang magadwalob, they share about their parents. Madalas ding halwa, alalang pengari. Ding halwa, ning misan magkasait lang school. Pero yung masanting na, ating lang paralan ban ventilate itang panandamanda.
at nemisan akakit data kareng kalupadang anak pisamban. At matutula kami rin po, lalo na po ngayon panahon ng graduation. Ang akit ko ding mag-serve yung pisamban, nights, komi, choir, media, kayo mididinan lang award. Siyempre, pag maragul mula naman, bala mo anak tala naman. At potang si share data, balamot lang kayang tabi. Kaya, din po kailang objective, itala kalingwan, ala ulit, kasal pantay sa host. Kasal pantayanan, Kagiwan apong at kayantabi. Kayang tabi. So, mensahe po, non-final word show ang Apong Boris. Pasalamat kayo ng Apong Boris. Always manang tabi kaya kayo. Dakal pong salamat kay among mo nang po ang among Boris po king alang sawang pamanantabe karing kayanakan po kining kakatamong Archdiocese. Impares press mo. Opo, number 1 niya nang pong supportive ka rin kaya na kaniyamong bustos. Magpasalamat ko po kasi din kaya na kami po kayong parokya, ela po matatabi. Kung ali talagang mag-join la, darakal la pa po uling, dakal kami po programa king kaya kaming parokya na ding anak mididinan la pong lugar kayong pisamban. At syempre, kikatapong bispo, talagang kalgurano din kayo nakan, oling yeni, ACYM, kapilan-pilan pa mong bulan milabas ng Bukare, kay bating kayang directly pa mag-involve, kimbiyeda po ding seminarista, kayo nakan mo naman. So, reni pong anak ka reni, talagang akakityo po, talagang kalgurano ng kikatamong bispo. Kaya sana, igayong anak, sana ikaw pa magkisawa. Magkisawa na ko dapat. Ulitan ko na, bayo pumayari, banta. Kasi po, banta, matsisismis ng bagyari yan. Hanggang kapilan niya pwedeng yuting metong kainakan? Ang gaya pong 39 mo, 39. or 40. Pwede pa po hanggang 40 mo. Ay, tangabi, may bye-bye, yan pwede. Kaya ba't may nga dakal na sa laulaking biyena? Pwede. So, dapat 39, ala kang asawa. Opo. Single po mo. O di boy, kami kisawa ka. Alina ako po kanta mag-yut mo. Siguro tangang maging anak ko, ito yung pwede ko maging yut kanta. Yan ay sunod ka na ako niya mo. Yan ang palub ko kayong yut kanta. Pero siyempre, mangot ako na, banta, chichismis. Ding youth, may papag-boyfriend, girlfriend la. Allowed dita? Pwede mo rin Alam siguro naman po na. mo, kung masanting po maging, kasi talagang makanta minsan akakit tala din maging kayang tabi atakin, biya kayong pisamban. At maging masanting ang resulta itang Wow. makantang Hindi, tambi karit, hindi karit. Hindi, dapat taring makanta. Karoon love story na mo. Love story. Igala ka pa nga ka love story. Ala pa naman po. Pero- Pantunan kaya pa mo. Kabisa magpare. Dati po mong tinry ko pero ngini po alina pa po kayo sa nga pong gin. Bakit? Hinakainawas. Ali, baita mayari. Nino ding balo yung meging youth. At nga yung history, king ACYM, na nino ding mig youth. Iya ko si deta mong kabatch ko lang kilala ko di Father Marvin Singlao, di Father Rick Lusong, then kabatch ko lang din. Yeah. Kaya balo ko puro ang halawang kabatch may minula kaya kami. Balo ko Manal Bela ng King Crusada. Hello kaya kayo, pasalamat ko. Detang siguro yun kilala, di kong Ronel, di kong June, Denny, maging party na lang ng bukasyon ko. Siguro nung ako maging youth, baka ako rin migpari. Kasi anyang linwal ko seminaryo, kaya ba't ikit kayong pasibayang sarili ko, susuyuking parokya mi Santana. Kaya ba't anyang Chugay Santana, uling dakal kami seminarista ka rin. Talagang minaximize min talent mi. Potang Holy Week, Station of the Cross, tambala mo, moving station. Potang kaya kami mag-decorate king monumento. Potang kaya kantay kami mag-BEC. Kaya, nung yung siguro maging youth, baka ako maging paring yan. Kaya, dakalya po apo forma, ding kaya nakan. Kaya, kasi bayo, katala, relaunching kapilan, June 8 po, keng Chancery, 8 o'clock na po ning abok. to be appreciated by Yung kaya katama pong Arsobispo, Yamong Dong po. Ang po din pong imbitan min la naman po din spiritual youth director na po din bawat vicarya na tumagon po kitang misa na po ning relaunching. July 8. Kaya ba't kapilan niya mo munang may transfer? June 8 po mo. June 8 mo naman, June 8. June 8 ya po yung launching. Launching. Kapilan niya may transfer kanta ka rin balang parokya. Itang Bali po kayari na po nitang misa, king June 8 po, matransfer na po king St. John, Mary Vianney Vicariate po, king Santa Lucia Parish po. okay, yapin na Tapos every Saturday po katamong
may transfer po ka rin vicariate. Kaya atin lang pong 1 week. Tapos after po ni Saturday, milipat na yun naman po king aliwang vicariate. Kaya sa challenge tala po din nga ng anak, karen pong parokya, pong bikarya, siyempre singkabongga, ang pong singka santing presentation, ang pong pamananggap, ang pong activities. The more activities, the more youth na pwedeng mag-serve king kikatamong Archdiocese. Kaya kilag yun na po ning kikatamo pong Arsobispo Yapon Dong Labarias at kaya tabi na po din kanilang youth directors, Yapon Mon Makasyog, ang Popoy Father Boris Santa Ana. Pasalamat ko po king kikatang radio station 91.9 Bright FM at king pong Carmelite Media ning Nuestra Señor del Carmen. Bibiyemi po kayo ing magrasyang bengi at sana kaning egan-ganang kainakan panantay ing krus ng Kristo king kikatamong bikarya. Hail, our diocese of faith, invite us all. Let our faith be steadfast and stand tall. Braving the tests of time and tide, with Mary our mother by our side, in God's will we abide. Hail, our diocese of hope, inspire us all. Let our dreams and yearnings answer the call. To the peripheries we bring Christ's light, with Mary our mother by our side, in God's will we delight. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace. Hail, our diocese of justice, guard us all. Let us enable justice as the river rolls, fostering dignity and harmony, with Mary our mother by our side, in God's will it will be. Hail, our diocese of charity, urge us all. Let our hearts heed the least and the small. The message of Christ we preach with zest, with Mary our mother by our side, in God's will we rest. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and
Diocese, our family, bind us all. Let us be a source of comfort for one and all. Let us be at home in God's embrace, with Mary, our mother, by our side. In God's will, we find grace. 75 years of courageous witnessing. 75 years of tenacious rising. Full of grace in your heart and spirit. Full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years. Full of grace in doing our ministry and all that it is to be. We give God our praise. We give God our fiat. 75 years of courageous witnessing. 75 years of tenacious rising. Full of grace in your heart and spirit. Full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years. Full of grace, these fruitful years. Full of grace, 75 years. Full of grace, Diocese of San Fernando. Full of grace. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9.